Assalomu alaykum. So'zan nazan tecrübeden sonra damoseu bisiyagi şavay video yani YouTube'da mebroya minus ham şava mebroya plus ham şava mebroya basabobi ki soat se şava yagon burda YouTube kor kardagin estim bacho. Хай пасарас ама кидем ки плюс кати бураем ва Telegram каналда ма иначе хели ки мебинен подписку дажа ниго доран соат се шавай 14 нафар бедорай ва рафтем сарш мекинем хай. Jedan момент сигнала айдас додагиема. Ягон валютный пара во первых очередь восходящий тренда як дақиқа боло медрома. Мебинем ко по тренду мерава ё ки пробой нижний мешава. Ва якум точка касания мундайный коридор под ва дайджам бояд разворачивать по идею. Ач хели ки мебинем дайнеджа ложный пробой шдеге ва дани холат ҳами коридори пешинаш цена мундромадаги буд. Индикатори мо тарафи чаш нишон будиста яъне поён фреб мекунад ягон индикатора бовар накунед. Кадомиш муда индикатор совет метая стратегия и так далее масадига би пути мошенников. Эҳтиёҷ кунед ки дар ин системаи мо любой намуд зоти одам ҳаст. Калара корфармонем по тренду постараться кунем фақат кор кунем. Якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Равнака дуюм ситуатсияро мебинем. Даинҷа мо чӣ гапу чап дорем? Ҳозир ман шумода чтобы нишон батам ира сирх мекунам, ира dx мекунам. Ва шумода нишон медам. Яъне локальная точка поддержка будагиай ва даинҷа постараться кардагиай пробит ва дани ситуация нисходящий тренд опасный зонаи. Барои ҳамин чикор мекунам хай як дақиқа боло медрома. Яъне по логикаи ман цена максимум пробой кунад то ин амиҷаро пробой мекунам ва дар нижним шагаш бояд разворачивада. Ва шаво валютни паро чӣ хеле кор мекунанд рости гап кам тарафи худумдам ҳамешам интереснее яъне имрӯз якшанбе шудагиай ва 80 мекунем сделка. Если чё моя система и коэффициенты дикати медром. В случае, например, 100 нагзара 220 мемонам 220 мегзара амхе нағма бозӣ карда мегардем короче кор мекунем. Чӣ хеле ки мебинем ценаи мо чӣ гап шуд 3 секундаш мондай яъне вақти мана мерасад ба фикри ма уже нарасид. Як баробар зиёд мекунам боло рафт мақсади гап успед накардем мо чикор мекунем ждатш мекунем як бор 5 минутаро мебинем свеча чанд минут мо мондагиай гиждалла даинҷа уже объёму дар назар дорем мо нисходящий тренд рафтестай дани ситуация дани коридорда бетен ки бучава як дақиқа поён ромадан можно пробоиш дагай ҳамин ОТС рынок яъне бисёри вақт ложный мета лекин ҳозир мебинем ку чӣ гап мешава. Мошини ман овозаш безеби батаем ғирғир дора диди ложный дод даинҷа чӣ гап шуд даинҷа хеле гап чиё даинҷа дақиқа тарафуён вай мон нагзашт яъне номуш чӣ буд якум мон гузашт дуюм мон нагзашт сеюм мон нагзашт ва чорум сделкаи штат мекунем.
вау, восходящий тренд там мебинем, лекин инҷа локальни максимумай барои муҷдад мекунем. Я бор ман ҳалқоро удалит мекунам. Бояд сарӯзи мемонам шумо. Чои телеграм ку ягон овоз буроре? Кия да инҷа? Салом алейкум. Алейкум салом. Тамиҷа тамошо дорем ва Настоящее время да интереснее. Ҳам бовар мекунед ман чи видео дар ютуб мепардом ба худонам як бурда запис мекунам сразу ҷош намепардом. Бе ягон монтаж. Я кидиш кардам зиёдкара утрам як минута гузашт. камар валютора бугу мо зиёдтар бигирем. Яке минус мерем бачаҳо барои ҳамуш гуфтестам да якин боре ма да и шав мақсад соати хеле гапи чап дад омадагим. Рости гап. Ма итаг имрӯз 160 Гепи бемаъне дод ку? Э бача. Э беақл. 4 3 2 1 гузашт. Гап надорам. Там бия дақиқа поён ромада мешавад. Мақсади гап ин қадар пункта пропускат кардан не особо гуфти урусу хочется. Биаин ака изначально када мефроем. Ва 5 минутаи нав сарштаги медонем ба фикрам. Ва и аҷои бемаъне қапидаш. По идее ҳамин восходящий тренда бояд мо фақат ай инаи калидор будроем тарафи боло ай боло яъне поёнро омадан и кам тарак уже опаснее фаҳмдед. барои ҳамон бачаҳои ютуб чикор мекунем лайк комментарияётон навебурорен соат 3 мешавад. хай барои шумо на видео запис кардастем. чикор кунем мегам гардем ам хей. свечаи бемаъништ. номи свечаро ку ягон тад бугу. Rahmat. Последний волнительный момент чай. Яъне разница и вау. Нагузашт чикор мекунем дуду бояд дақиқа поён медорам. Яъне свеча должность и про неопределённости рынка. баъди ин свеча рена кадом тараф ҳаракат мекунад на ман медонам на ту медонӣ на бачаи холат. барои ҳамон хушрӯ кор кунед. свечаи 5 минутаи мо набуд мешавад кун 5 минутаи навсашт штат мекунем 20 секунди дига вақт дорем мо. ҳамиш нагзара чикор мекунам ман ин хеле финт мекунам эва ин хеле не ин хеле мекунам уже 2 дақиқа не 3 дақиқа интихоб мекунам 3 дақиқа тарафи поён медорам. лекин шумо ин корора накунед илтимос. барочки восходящий тренды максималка задержка шдаги ва иҷада буд дальше задержка бояд шава 5 минутаи нав дорем мо. пробоя бераҳмош аниқ ҳамиҷа бояд разворот на поум брава. ҳамҷа бояд разворот кунам по идее пробой кадом метавонам барои чи барои ки восходящий тренд ва первый ход чирад
Во-вторых, мақсади гап ҳеҷ маҳал да восходящий тренд получается аккуратно будем сделка кунем. Мақсад агар ки восходящий боковик ки боша ин хеле задержка шуда боша, например ма агар да ин ҷа медромадам кор мекардам, понятное дело ма максимум 60 мекардам, поён медромадам. А дани ситуацияда чӣ хеле ки мо наблюдат мекунем, и коридори яъне локальни сопротивления моро пробой кардагӣ, яъне коридори нав да омадаги дромадаги. По идее бояд по тренду бурава ина боло поён, боло поён, боло поён. Просто чанд дагон да ту медрои ҳамиш камтарак. Мақсади гап опаснее, фаҳмо? Остальные все ясно. Да восходящий постараться крен, а и на эти очково боло вдроен. Яны вақти коридор майда шуд, уже сделкаро бас кунем. Коридор майда кишед. Инами хеле ситуация да, инами коридор то вообще надроен, торговаться накунем. Барои чи? Барои ки метавона локальни ёша обновить куна, ина якум локальни точкаша, дигимша, инами линиёра метавона основнойша вай куна ва даиҷа шумо уже дагон да медроен. Инҷа да як пробой мешава, а и локальни разворот мешава, тарафи боло мерава. Бо дальши се бор боло поён, баъд чӣ кор мекуна? Пробой нижний мешава, ин и локальниша обновить мекуна. Фаҳмо? Ма ҳамин шумо да чизи бесплатни дарс додестам по идее. Он трейдера денам хеле саволотонро ҷавоб мета. Ростшо бигем, ина мардак борин. Нека. Сделкаҳое мекунанд, сураи Бақара мехонанд ки бигзара. Бо мегӯянд ки да дасти мо ҳичи нестай, короче. Лабай, чӣ? Мегум ҳамиҷаша зур гуфтӣ. Короче, чӣ гап шуд? Не, серьёзно мегӯм ба худо. Инам хелеам бисуруш. Бисури Бақара яка. Аллоҳа да иҷа сурара Аллоҳа гиҷо қуш мекунанд, ма ҳайрон. Инами айяма валютаи шум медидам, ай хай биёин. Ёр мебинемаш. Мақсад зигзаг чиро мефаҳмонам, инам барои шумо мефаҳмонам. Зигзаг инами линия, яъне восходящий тренд, нисходящий тренд. Понятное дело, ва максимуморо хитон мемонед, тамом ҳамин мешава зигзаг. Да иҷа да ин ситуация уже треугольник диден, автоматически тайёр шуд. Чӣ кор мекунем? 5 минутаро сразу медроем по краю, мебинем чӣ гапай. 40 секунд мондай. Лучше 40 секунд ждат мекунем. Инами свеча вучуданша ждат мекунем. Вақт мона 1 дақиқа бассай ба фикри ман. Ждат мекунем. Ки медонам ози ман ҳамиҷа ай гиҷо медорам куҷо, кадом тараф? Тарафи боло. Поён. Ай боло Тарафи поён. Лекин бояд ман чикор кунам? Ждат кунам, правильно? Касали габора чикор кунам? Свечаи нав сар ждагӣ. Масалан вақте ки свечаи 5 минутаи нав сар мешава, камтарак опаснее 1 минут шуда сделка кардан. Чӣ хеле ки мебинем перед последний инами коридорша обновить кардагӣ, даиҷа опаснее. Масалан гап иҷара рӯзи пробой карда метавонад, ин линия омада метавонад, позициямонро улучшат мекунем, просто так медроем. А вақте ки на омад чӣ кор мекунем? Просто так меброем, мерем дига ҷо. Тамом. Ягон кас ягон ҷо саросиман нестай ку, правильно? ҳолиам наомадай нарасидаем, ма иҷадан намедорам дига. Ждат мекунам максимум. Марай хона фикр накунем ки сарам кардагиам. Хона да сарат кор намекунам. Ана, ҳа? Уже 2 минут да медроем, барои чӣ ки вай ки хит кард, чӣ гап шуд? Касе хит кард, сразу я хайвуй кунам.
چی گپ شد همینجا؟ خب کو خیلی بگو برای نفهمیدم چی Abi Ma- kanka abi çekmeden Antoniş. ایجا Haberden قبیدش ver. نتونستم یعنی اینجا Kaybolu kabiden Antoniş'e başı mı koyun kabidemiş. و نکنه گفتم ایجا پرابوی نمیشه این دروغ گفته است این همی آدم دروغ گفته است волатильность به معنی شدیده ده минути این موندگی 30 секунди я свечай ма мондагӣ 20 секунди дим свечай ма мондагӣ правильно این دوید بر رفت ما آجا همجا شما را چی گفتم ها چی تو هم گفتم ما کمتر پیش یا 10 سکند پیش کویا دایود بیورین بچو فراموش خاطرین چی خیلین شما ما گفتم که دروغ گفته است یا که نه الو اوضاع ما مرد Oha kanka. هستن آزاد هستن یا اون تریدر گه نگلا میگتم که دروغ گفته است دروغا هنوز بیرامش فیچر دست کردم هرش گذاشتم دروغا بیرامش دیگه چی تا میکنه اینه ولی ما چلنج دارم و چلنج دارم من میدونم چیکار کنم نصیب انشاءالله من اگر تا 5000 هم برم ای اوجه 60% победой 800 تا 10000 خزوندن میدن единственный момент اگه جوش قینای 800 تا 1000 خستان 800 تا 1000 خستی дальше уже осон میشه изначально мифраим где мы драем поян правой когда метона то гжера когда метона то и намжера як бор разворот дубор разворот ва дар наҷа чӣ хеле ки мебинем зуруш расидаги нест ҳеҷаро обновид кардандан единственный момент дар ҳамҷа обновид кард ва торговия сессияро бераҳмаш $1244 плюс даем мақсади гап ки ин мешава қариб 13000 сомон мешава чанд сом мешава ман нафаҳмидам амака иҷозат чикор мекунем мо ду мекунем ду мекунем Çözü seçer dojiymiş ama. поём медроем анака я бор 5 минут ҳамона бинем чӣ гапай 4 минут мондаи и свечаи нав саршидаи хит карди гапи боло додагиай яъне 1 минути свечаи нав дод омада будем мо омад линияро волиам обновид накарда бачаҳо ячиро аҳамият бутен тен и чизи важная яъне телаш обновид кард ина ман дар ҷои ҳамин тела дромадагим диден ва тенаш ҳоли ина омада нарасидай мақсади гап дар иҷа мумкин шояд 2-3 дагон да бутроем мақсад ҳамин чизо омада маъқул нестай ҳамин дагоно барои ҳамун бояд бигзара он дигаи параро дафт кунем гузашт правильно як қовча плюс шиден ба фикрам не
уговорить мкадем ки ҳамира қатъи шумо видео кунам. Таргои сессияра бер. бари кам Нафаҳмидам. дар бари кам мо фоида дар бари кам мегӯ мо фоида кунем. Мақсад агар паддержка боша ку ҳамеша ба худо машиникоро паддержка мекунен, реални одаморо нема кайф мекунам. Агар реални поддержка боша ку ва як коро як системаи кора нишон метам талхаи ҳамат мекафа. ман воздух канят намекунам, ман чизеро мегум мекунам. Ҳами кай ки чизеро гуфтагием кадагиам ё ки не? дар чили маълум мешавад? Нафаҳмидам. дар чили маълум мешавад? ай сар гапза гап овоз кам омад. дар чили маълум мешавад? дар чили биёин таргои сесра мақсам мекунем бачаҳо. ютуб канал $1346 плюс даем бачаҳо. Чӣ гуфтанем? мақсади гап соат уже 3:42 шуд. видеоро дароз накунам. хати подписчикои телеграм ягон чиро обсуждат мекунем ва шуморо метавонед обязательно телеграм канали ма будроен. сигналҳои бепул насиб скоро курси грандиозни беспашадни бепул и хеле не ки тарзи регистратсияё томатом дуруға бугун ки индикатора истифода барен сигнал метаи хеюхи и хеле гап чап омада абсолютно нестай. чизе ҳастай ҳаққай, фақат ҳаққа нишонтон метам ва подписаться кунед. онамон лайкай кунед. хеле шатай калушкати ягон чикати бизанен ки талхаш ба кафа. дар панои Аллоҳ.